iminota 20 y'umukino wa Sari Fofana hagati mu kibuga traverse rotere ande parties égales. Chelsea barazamuka ikiri kigaruka atatse baraza yongera gukonja imbere y'izamu, yongera gukonja barafu imbere y'izamu, arabanza aratuza aturisha n'izamu, arabanza aratuza aturisha n'igihe. Rekura pase Malo Gusto, zimwe zikasa abadefanseri zihanagura abadefanseri. Kore Parma Saint-Germain yataka espace rimwe, sunika agapira rimwe kabiri. Reba uko umunyezamu Jordan Pickford ahagaze, aravuga ati wahagaze nabi nakubonye wowe. The Blues Chelsea kimwe Everton ubusa. Kore Parma aravuga ati se mwaranyibagiwe, atese ntago mwari munkumbuye, atese igitego kimwe najyanye muri shampiyona ese kirabahagije, ashyiraho icya kabiri nyuma y'igihe kinini adatsinda igitego kubera ikibazo cy'imvune. Kore Parma Saint-Germain yongera kubiyereka mu isura ye ya nyayo. Uriya niwe Parma wenyine. Is back. Attention! Hanza gato Garnacho. Basara kipe Everton bakora amakosa mu guhererekanya ari umupira bawukuye inyuma, bakora amakosa atari ngombwa. Carlos Alcaraz de Argentinian yaratanze passe yisanga ihaye umunya-Argentine mwene wabo former Man United, former Atletico Madrid. Izamu ryose arifite ariko zanyatsi utazo zituruka, umupira utera hanze. Yes, amakipe baratsinda. Chelsea na Everton baratsinda. Aga amakipe abura. Attention, Virifugo, Chelsea barazamutse, counter ikipe Chelsea Padroneto. Malo Gusto Timaro Bebe Gusto Blue is the color of football is the game. Chelsea barazamukariya birukana cyane, wate ku muvuduko nk'amashanyarazi arihuta cyane. Pedro Neto, wate winger, the Portuguese winger from Lazio, from Wolves, arabasiga ku muvuduko
arabasiga agenda nk'ingeragere, hindura umupira imbere z'amasango y'umufaransa nawe yakurikiye kontra-atake za zindi zigenda wagira ngo ni amazi ari kuwa hano, wagira ngo ni robine ipfumutse hano kabisa, maze asohoka yihuta cyane. Kuraho umuvuduko w'iyi kontra-atake ikipe ya Chelsea, hindura umupira imbere zamu, umupira itawuganisha mu izamu. Malo Gusto, Jordan Pique atanga abagabo, nta kintu umupira awukozaho inzara zonyine ntiyashobora kuhagarika. Malo Lebeleko ka Chelsea 2 Everton ubusa. Chelsea irawusoza rwose, ntabwo itinzamo iyi ngiyi rwose, ndakubwiye ntabwo gifite umwanya wo kwangiza rwose. iyi ngiyi ni mbaya sana cyane, bayita Chelsea Zumaris karari. uzi ko wagira ngo twayikize, arishimye araseka rwose. Imaze imikino ine nta nsinzi, kuwa gatanu gatsinda urafungura ka Chelsea ufungura ka champagne, irakurikiza yize ngo ndebe niba ziri bukubitwe, ufungura ka champagne. Cardiff ihorera Cardiff niyo kasunga n'amakipe akomeye. Aston Villa niyo mpamvu avuga ati kama mfasha hangaya kuko izikurikiza zose nazizera. Amata Newcastle na Aston Villa ari gusa ahuzko bitoroshye. Newcastle, Aston Villa, Bournemouth, Man City. niyo mpamvu ari guseka nyine, rukarurusyora. niyo mpamvu ugomba kugusekamo gake kibikurikira ntiwabyizera. Arsenal kararyoshye, kugenda ikusanya kagiye gufungura champagne, kagiye guhura na Wolves, kazegera Everton, agahora na Palace muri Carabao, agahora na Brighton, yongeye cakere na Aston Villa. Byoroshye ati blue is the color, football is the game, we are together and winning is our aim, so cheers on through the sun and rain, because Chelsea is our name. Niyo ndirimbo irimo iririmbwa ubu tuvugana hano kuri Stamford Bridge, banyabika ikipe ya Everton Hove Derby. Ibitego bibiri ku busa cya kabuhariwe kole Parma Germain. Imagiye kinini atsinze igitego cya kabiri muri Premier League. Kole Parma Germain bikaba bisobanuye yuko ubu ngubu kuntu bimeze, akaba amaze gutsindira ibitego byinshi Chelsea kurusha Nicola Anelka yatsinze 38 byonyine. Kole Parma akaba yatsindaga igitego cya 39 muri shampiyona. Hanyuma igitego kindi ni cya The French Starboy de Blelecoq, former Olympique Lyonnais, bamwita Malo de Rastaman Gusto, ku munota 45 bongeyeho umunota umwe wonyine kuri pasi ya The Portuguese winger Pedro Neto. Pasi kabisa ya sukari sana, imeze neza cyane. Pedro Neto kuva ageze muri Chelsea akaba amaze gutsinda ibitego 14, atanga assist 11, bisobanuye ko amaze kugira uruhare rw'ibitego 25 muri Chelsea. Bamwita Pedro The Portuguese winger Neto, ari muri prime cyane, ameze neza cyane. Malo Gusto igice cya mbere niwe mukinnyi uhiza abandi, yatanze umupira uvamo igitego kuri Kole Parma Germain, anitsindiye igitego. N'ubwa mbere muri kariyeri ye Malo Gusto atsinze igitego akanatanga umupira uvamo igitego ku mukino umwe. Bamwita Malo the French right back aka Gusto, akaba ameze neza cyane, akaba ari muri prime. Yes. Hanyuma mu myaka 3 ishize ya shampiyona y'igihugu y'Ubwongereza, nshaka gufate sezo 3 zitambutse za shampiyona, umukinnyi w'umwongereza ufite uruhare rw'ibitego byinshi muri shampiyona bamwita Oli Watkins, afite uruhare rw'ibitego 59. Hanyuma akurikiwe na Kole Parma Germain, uruhare rw'ibitego 58. Akaba ameze neza cyane rero uyu musore w'umwongereza Kole Parma Germain, yongera kwibutsa yuko akiri umukinnyi umeze neza cyane uri muri prime. Yes.
Kuri Parma Germaine rero akaba yanyuraga no kuri Kai Havertz kurerwa ibitego muri Premier League, kuko Kai Havertz afite urerwa ibitego 58 mu gihe Kuri Parma ni urerwa ibitego 59 kandi abikoze nibura mu mikino mikeho 57 ku ya Kai Havertz, Diamannschaft player, Arsenal striker. Yes sir. Senior man Alexander Isaac Alexandre ariko igitego kuzakibona arakibonye ariko kuri Wiritsina arakibonye Wiritz tuvuga Isaac arakibonye agitsinze West Ham ntakibone rwose, ariko tubara ameza rufitemo kimwe, ubwo rero urumva ko babikaze. Chelsea imaze imikino 31 idatsindirwa ku kiraro na Everton. Chelsea 31 ku kiraro rwose. Iyi Everton yaza yitwa The Toffees, yaza kuri Toffees yashyizeho Toff. ubwo rero turayishakira irindi zina Chelsea 31 irasunitse.